Voin ni somni pariat November sang ni somni pahnia hian Qatara FIFA World Cup khelmek chhunzom anile dona in khel turte thlirlok vele ta ila voin tlaidar thum le achan ve hian Cameroon le Serbia anin ma chhon dona anni pahni hi group G a Brazil le Switzerland tenen om ho ni in an match masa a tlom ve annia chu wangin anni pahni Cameroon le Serbia a chakjok tan ero round of 16 lut turin beiseina asang thar hle thungdon Cameroon le Serbia hi anin ne to kani chuan group match nunhung bera beisei anla nei ve dona ma se an match nunhung bera hian an chak nge angai thungdon ani kumsang ni soma khan friendly match a Serbia hian goal thumin Cameroon hi an ne to a in elna tournament bi ka hian an lo la in ma chhon ngai lova tun hi tournament a anin ma chhonna ma saber tur ani Serbia hian tuna an ram hming anga World Cup an khel nuwa African Ram World Cup a tumni ma chhon to in Ivory Coast le Ghana te an nia Serbia hi atlom zoka an tang ve a Serbia hian Africa Ram hi World Cup a an la hne ngai lo ani Cameroon le Serbia hi World Cup a record nei thalo dun tak an ni awangin achak tur jok porin thiama har hle a ma se player en chuan Serbia hi chungnung jok tura ngai an ni thung Zanin daruk le achan ve hian South Korea le Ghana ten Group A cha an match ni na an khel dona an ni hi Portugal le Uruguay tenen om ho an ni a South Korea hi an match masa a Uruguay nen in he tokin Ghana ero in khel munam taka Portugal laka golthum gol ni in an tlomani kha an ni pahni South Korea le Ghana in machona hian achak jok an omani po in round of 16 an lut ngal don lova atlom jok an om ero chuan South Korea tan tlom po ni se round of 16 beiseina ala om theilain Ghana ero an tlomani chuan Portugal le Uruguay result azirin round of 16 beisei theilo din muna ding thei an ni dona South Korea le Ghana hi anin ne to kani chuan round of 16 beiseina an la nei ve ang South Korea le Ghana hi anin ma chhon nung ber chu kumsang ni som pali khani in Jordan Ayew Khan hat-trick siamin Ghana hi sili final chaka tuntuma hian tu jok tak chakang mo South Korea hian World Cup a Africa Ram an ma chhon to na match thuma gol ni an khung tling zia Africa Ram laka gol khung thei pol tak an ni Ghana hi World Cup a an match nung panga a chak zo lawa om mek an ni ya tum thum tlomin tum ni an khing puite an draw South Korea hi World Cup a an match nung panga atangin match thuma gol an khung thei lova chu wangin team pahni hi World Cup a an match khelna nung panga a an record a thate chiam lova atu jok tak in siam tha angmo zan in dar kwale achan ve atangin Brazil le Switzerland anin ma chhon dona anni pahni hi group G a omni in Cameroon le Serbia tenen an om hawa Brazil hian an match ma sabera Serbia ne in Switzerland hian Cameroon an ne to boka Brazil le Switzerland a achak jok hian round of 16 an lut don ani an in ne to kani chuan group match nung bera group G atanga round of 16 lut le tlaturte ti chian ani theidon chowa ma se anni pahni hi group G a chuan an din mun a thabik hle Brazil le Switzerland te hi World Cup a tum ni lawin ma chhon to in kumsang khazakwa somnga khan gol ni ve khungin anin ne to ka kumsang ni som pariata khan gol khat ve khungin anin ne tok le a World Cup a tum ni anin ma chhon to na chakjok omlo ve in tuntuma hian World Cup a an su nu ti danglamin chakjok anom thei to angemo chu Switzerland hi Brazil an ma chhon nung tumlia tum ni chakin tum khat chau an tloma Brazil laka an record a thang reng viau Brazil hi World Cup a group stage a match som paruk chung tlom lawin an kal tlong meka tuntuma hian an record thatak an hum thei beiseina alian hle bok zanlai peldar som pahni le achan ve a hian Portugal le Uruguay anin ma chhon don boka Portugal hian an match masa a harsa takin Ghana an hneya Uruguay hian South Korea an draw thunga Portugal hian Uruguay hi an hne chuan round of 16 an lut to dona
Uruguay hi an chak chuan Portugal chunga an om thungang mase round of 16 an la lut thei ri don lova anin hne tok ani ero chuan South Korea le Ghana in khel result azirin South Korea hnuaia Portugal le Uruguay hi omzui thei an ni bok thil thleng thei alatama group H hi angai nom nek thei kungsang ni som pariat khan World Cup a anin machon masak ber tongin Uruguay hian Portugal hi round of 16 atangin an petla a kum ina Portugal hian ne le thei takmo Uruguay hian World Cup a European ram an machon nu nung tumnga atangin tumli an chaka heta hian zan ina an machon tur Portugal an hne tumpo kha atel nge nge Portugal hian South American ram te hi an ngam lo ang reng viau thunga in elna sang sanga South American ram an machon nu nung tum kwa tum khat chau Portugal hi an chaka tunga lai an tlom Portugal hi an chakani chuan an ram chanchina World Cup a an match masa pahnia an chak ve ve voi thumna tur ani dona kumsang kha zakwa somruk paruk le sangni paruk kuma an record an ni rualang engpo ni se voin ni somni le pariat November sangni somni pahnia in khel turte ti hian khai khom don ta ila Group G a Brazil le Switzerland in machon donin achak zokin round of 16 an lut dona anin hne to kani chuan round sang zok kai turin tu din munma ala chiang thei don lova Group G hi group match nunung bera anin chingfel thei don chau ti na ani ang Group H a hian Portugal in Uruguay an hne chuan Portugal hian round of 16 an lutanga anin hne tok emo Uruguay an chak emo ani chuan Group H po hi an match nunung bera anin chingfel thei don chau ani chu wangin Group G le Group H hi angai nom hle a alangai nom zual thei cheu bok